Kubor nakaslab jong unongsan hima. Uba Jaslan Roy Nong Sit ubalong way na pating ginong yalam jong ke UDP mau kerwat circle ula syajid ban long kum ukertong MDC ke UDP na po mau kerwat constituency hadin ba ula job yagi election jid kertong naga benta banyak kon yagi election MDC na po mau kerwat constituency kepala penlong daga election committee jong ke United Democratic Party mau kerwat circle ha office jong ke party ha mau kerwat mentakasngi. Kini election jid kertong kepala penyai dari election committee UDP mau kerwat circle hapok kejingiram jong chairman ba FD Ramsid kalalong kebayai bayai renti haringkat kejingko jing suba ha kebakam sim ladon setia kanu kejing thut ni kejingko nyo na kanu keliang bat baro kile menjur bat ya hunlang ya gerukom penyai katkum kejing pentip jong chairman ke election committee jong ke UDP mau kerwat circle uba FD Ramsid kidan hadu sangut kire orang ba ki balong ru ki nong elam jong ke UDP mau kerwat circle ki balapan tiket na ke UDP banyak kon ni election MDC na po mau kerwat kata uba Adelbert Yau Pniau uba Senshar Lingdo Jaslan Roy Nong Sit badu ba Poland Sopo Nakaliang chairman jong ke election committee uba Ramsid uliatho bahadin bagi election committee kala pendep ya ke kamram kan sapa ya ke kaipot syaki bor bahalor jong ke party balangit skemru bagi election committee jong ke UDP central body kan buram ya ke result jong ke election ha ke ba uba Jaslan Roy unlong ukertong ke UDP ha ke election MDC napo mau kerwat constituency ai chairman jong ke election committee te ka proses ke bangile hoy ngim dah kuat ban ya tu bah detail nomor ba hala ka jong strategi ka politik ngim kuat ba kiwe kini pun jika ke ngilale te ndre ngilale ka bhatam berkata ke jingle jongi ka long ba ngilale kata ka dur klam da pun pa unit klam da thau group unit bar ka sistem ka ngilale ka long ka sistem ka bala menjur da barok saumut ki candidate ki aspiring candidate ki jongi menjur lagi nongelam parti bagi pendap mata dakan ka election committee kapakal lek proses kejongka te ngisung tenat hadu kata ke bagi lele dak bagi i kejinghun jong ki pai ba ki bawan kene committee mata ke lek hai dak kejing kemen dak kejing kursan ki bar khoi om don weru baknyum lane baknyo kan thop gi gi saumut ki kandidat kunan barni ke baki da ui tak mat ya ke bakim sim khonyo marki shania bak proses wale kadang proses kebab baik hidup kata kebab koi hidup kata ya kebala pendekam nak sekitar dalam but kata sekitar dalam kebagi le hak kata kador kata ganti hak kebab krem lap ban ya thau kruk krem don ke je thau kruk kata grouping hak unit ki jongi andre kila le baik tek bagi jesutu jong kini ki nong elam ki jongi tinggi i kata proses bagi le bagi calculation bune ka election committee kebala le kene but election committee ka saya on pa ka election committee jong ka parti mo proses berkum juru sapa ke distrik sapa ke election committee. Ke proses terang jerong teh misi itu kita pada kalian jungi na mokruat ya ke baro itip bangidon hadu somut ke bapan ya ke tiket teh kalian election committee kan le ke ba DE pendep ke proses bah mentana kalian juga mokruat la se ngim dadon bandang ya hedak syu ikene hade kalau bet-bet tang manfa syaki bor pakamane. Dimba na kalian juga parti kala konstitusi ya election committee ngidon ilkot kembang kanai kon tinalian ke jongi election committee ngelakot ya ke application bang namta ke komisi ke bangsa komisen harus nam manual di menai pelang di balai apply ke lomba kita ada sama kata kalau iba delwan punya iba Jaslan Roy Nong Sit iba Polanding Sopo bat iba Senshar Linghoy. Tina kalian jogi komiti hadin bangilaya pakat seni baha ke da la ka parti kan le nam taban jit yu kandidat. De ngila penlong dan kumba ngila penlong ngila election mata kasi jaman ke Sautri. Dan tak bang ikot ya ki presiden ba ki sekretari jogi unit boher ke politician po mo komisi. Nanti kita nak kam jongi senglam kali di badai jongi kontinsi. Nanti badai kita nak kam badai jongi samla apa kondisi barakat ber kita nak kam juga parti jong kontinsi borok kawai. Kumtang ki nak kalian jong kita nak kam boher. Kini apa irti entah keski namar ba kidan bijing kerman. Bapa parti jongi kan le bahas kan election ke pementang.
Di nomor kata harga jinjit ke buku ke basai, nilai ada script balot. Mat hadin pengilai ada script balot. Di kelihatan mentalang baru itu kiba ngalong meneng itu ki body ki boher. But hadin balad tap ya ka balot pepa. Nilai nyawi ki bod. But balayo nangkong along ide ba jeslan roinong si iba iba edelbat yofliam ibalai iba polan support ba iba saw ide iba sensha tenan yang tongi komiti yang tang ini tu ipi kelong ba nyimla banong ba uta ba de official ke namar ya gini ke proses kidang bun dinyiru is pendek ke proses dan nang ne kelong pengin pha sya ke parti bar ke parti kan pha siti bor hajrong ba nakalian juga state try kinsa penbenai kandidat nomor kuat terai nakalian tungi komiti kelong ngilale pendep lagi jong kebenta dan ini ke proses kelong bat ba ida sau tenat ada utang iso mano banamar ba kelong rukut ke basai kambia kanbas harai nak kata musim ke bagi jadi dak kamon ki na binong kit kam kelong ba yono orang ba bagi kuat pan paile election hangne po mau kuat disi namta kan kam disi Dengan maka parti ke jogi kan le bahar hakan election ke lansawan markum kalau menta kalau tadium lam ban di bawan manusia mentaro di spa ke bagian jet debat kene kalau bobek ko chiban sobat ai khule ya gini kino kam jogi baro ban ne ya gini ke jingle jogi komiti ngenget kena kerben ban kalian jogi bor bahalo kin pediang ban mencari petang-petang sekuat ong